صورت فانا قدر خودک صورتک یاره جبوی من شکر لو صورت فانا قدر خودک صورت یاره جبوی من شکر رنگان رنگان تو زدلک رنگان رنگان تو زدلک شاوین رجبلک و زبیرک کلی سبحانی جبوی ملکر جبوی ملکر شاوین رجبلک و زبیرک کلی سبحانی جبوی ملکر لو صورت فانو لو وين فانو سري مرفوري جنب قربانو لو صورت فانو لو وين فانو سري مرفوري جنب قربانو دم باش میوان میوه خلکی هنرمندکی دنگ زلال و دنگ خوشه و پیشکشوانکی گلکی بناو و دنگ و مشهور میوان میوه خلکی مهدی موطلو تبخير هاتي تباسمو كريان شايت باشا صغير جانت آزاد گله كيف خوشم قالك سباس جوات دارونشتي يعني لأوروبا جيكوها فلكلوري وكي كنت الجندكي بريه رونشتي البر يعني بنوعكي وهالي مقابل تدي دنيا وهاوية دي يعني راستيا ما بو لما راستيا يعني كري قالبكي كري استوديو يعني أهل البر واتشتن شد بيجن خمد اللي خوا بيت حاوين ل أفجي وقت تسليه كي بجي تجي قالك خوشه وجوات تجي دوستك هجاي قالك سباس وأجي كيف خوشم وكل هم بري تمام اجي قال لك كيف خوشم ايرو از همبري تم مش خلاص زرتي اري ازي زرتي تو زرتي مبدا بس يا ابدا ما بيذكر در كامل بري تقول سيدا دفي مملكتي دا دم ظلامه طرطرهنا يعني ما اظن حدا اري تقول يكتوي اذن جيت بيجا شيجي ما تقول اري تقول نا تقول ايه يا كمتي ايه دواش خوان نحوج مرو بحث حق صاني لا حاشا ام حردو جي قالك متواضعا يعني تماشوان هجا مش خرا حنقعد كده اري شخوا دبي فيديو كوري خوشك وفيديو كوري كرديش دبي ام شخوا بساطة مجي وادلي مجي دبي دركفه مهدي موطلو مالي شخصياق ام سر اكران تبينن نفسها شخصياق جيانا نورمال دي همو بيجا نفسي هذا يعني همو بيجا اما بيجا برانبري هذا وكي نيني كيكيه ايش خا اگر توصل نكي تنكاري بكوي دلي خلكي راست يعني حاشا الزنا بيجم والله من دلي همي خلكي داش خرا تحت شكليه حاشا ل ايكو في اكتد كن في يعني تشتكو دوضه تنبا وكوي تشتي شوفا خادكن شو او ام بين طامصار لا لي ما طامصاره وجالي خلكي دا تديتن يعني جيانا من نورمال جي والبر كاميرا وبشت كاميرا جي افم ونتشتكي ماجي حاشا حضور يعني از في بيجم نجبر تشتكي خبات كاركي نفركي خباتا ميديا كردي ما 25 سال من درباز بو يعني اي سال دبا 25 سال كو او ميكروفون من قرتي دستي خو او ميكروفون دستي مدا نكدر يعني بيقومون رويتيكي دوف دريج بو رويتيكي بزحمت بو وكيف جوشي جيت ده بو دسايا سري ودا من ولاتي خو ناس كر من كردان ناس كر من هنره كردي ناس كر من ديروكا كردي ناس كر د زمان كردي دا چد عاليه ديالكت و دو کو تشتي وصا همي بنحفظ كر و افاج برابو سرميانه كي مازن يعني ريوتيه كي دوف دريجو 25 سال يعني 25 سال كو از بيجم ده هندك بيجن يا تو هم 35 سال مت 10 سال دست بكار كريه لنا من ده قالك لقاء خو بروجرام خدش قلت يعني عمري من و سردستی چلایه و چل و سه چل و چهار عمر دريج هفراز دبن يعني بالضبط اما تنخويا يا مالتا والله تجولوج ترخيا يعني والله فاولا متديت مقبلكي سي 2 سال ولو تشتكي ولو يعني او جمب شكتر وافكار كد كريه
جاي في حتى قصتي تقول ما بتشوفتها يعني بنقول ولا شوارت فكري مو افقا كت كري وجاي في شهرتها مظند جاملهم عمري تا وعمري ايه نريات تحسبان لما نتظبطينا شيء ندبو جا حتى تقو تج كردستاني حتى المانيا بخير هاتي تهر هبي ازبدي تهر جبو في بردواميات تا تهمن دا تتمن داي حتى قلت بردوام ماي عندك اللغات ما جرنا هدون أقرأ يعني تتمنى يعني بشو معنى تدبج تمن يعني يعني شو تمن شيء تات بدل دا جبوك تبمينه بردوام تبي كاري خوده يعني بدل داين جرنا مثلا حوالي ما جي تدي وقت ترمينولوژی که سیاسی جیتی بکار نیست به اوی بدل دای اوی مالبات بدل دای او هذا راست از بجم کرد هنکو بدل ندابن يعني ها بردیل ندابن يعني کرد بوین شو خسارته هذا راست کرد بوین ل چهار پارچه کردستانی جی و دیاسپور لهر درجی وک چه بجن دیز آوانتاژه کیش بو انسانی کرد بوین خو بدله يعني کار ترکی تلسر سيلا صوري بلي خلق جل وقرسيكي هيا وبهذا جريد وقب هذا جريد آية تخزمتها واكرية تخزمت كاري واي وأوجي مالوان عوام بيجن حس كنا خواني شانة تدن ليه؟ لهمبري ذي قالوا أو نيرين دسهلات ويكو يعني هما كرد بكذن زكيوان دي خباب جنا بحري يعني قلتنا كيما في الفلوري قالوا او چه فکر سرویه کی ای بردیل چیه بردیل جایی که وکی شخصی تو بجی هر کسی بردیل دایه آره لی وکی روحی وکی درونی جی بردیلا ویجی هیا لی گفتنه که خوش یه مازنه کرده هید به دردک من هیا از نادم به هزار درمانا مثلا ما جی اوه آره تگیای خونا خواه باورم روزا کو از گیهام خونا خود همی کرد گیهنا خونا خو لا شو مظل وياه تشعبري بو يعني بالبرسمي والله صايع خونا هبوني خونا اوقص تعدو اوقصا وكيكو ما هجا جيغوتي بدلو اوقصا خوين و هرتشت جبوي چيه جبوي جهاندنا وي خونه يعني خونه مهميان همان خونه كو كرد ملتي كرد بجينا آزادي أخوة بهر آوي وكي دروني وكي جغرافيا وكي سيا بهر آوي كو بجينا آزادي أخوة يعني چما الروسيا انتلکتوله که کردان یه نافدار بحث کرده بو آزاد لتاکسی یک سوار دبه یکی روس جید پرسد بید چه کسی دبی از کردم دبی پایابه الله چکر پایابه دبی تمام از پایابم تاکسی هاته یا بلی تجمرا هنجت بیجه يعني السبب هيك تمام من بايا كرج راست لا ود بيون 5 مليون ملتكينه هي یک آخپینکی و تونند بی اما یکی ورس جیرات بیشه روست بیشه ایجا نها من ده كان انا غموانه يعني كرد بوين وزمان وشعبي ونشتمان تشتي از كي متيرد به واشترا بيجم خوامجي هي و تشتين كوش حيوان لازم بجم راجي لازم از تيجي ما واتشتا از خود جهين واتشتا وجبو من جيان أبا يعني عشما أزراب مسري خب بإشينمو وكيف نافان مسألة يعني وكردبون وبا يعني وصاجي هنا دناف كردا دا جعشي هنا يعني غموان تشتغنين جي هنا ليه بيقو ما التالي ده إنسان نمروف يعني تشتكو مش جايكي يعني منو تش جايكي يعني بعربي بنش الصورة شيء جارة يعني إيش جايكي إيش تلاكي إيش ميمونة ما بقتينة شيء أو خصلة مروفية إنسانية يعني زمانة ولسر زمانة كي تقاسوه كي الدنيا كي شخار آفات كي دم تلقور وين الدنيا ده هزري
تلقور وی دنیای حزدکی تلقور وی دنیای لقور وی جهان لقور وی آسوی تو بهندکی تو چهرادکی یعنی همی کودت جیان السر وی اساس تینا راست نفسان دن لیکرن اف امت که انسان يعني اول از انسانم اللي بلي بشتوي او خصلتن كوجمرة لازم نكون متكنة انسان او هنجت او يكون متكنة انسان اشخاص بجم از انسان از مروفم ام اوسط صلاة جوان بپارن و اگر تبجي خونا مهمیاک و ام ایدی از ترونن بحثا کردان و دیاسپورا و سیاست و کشتن و شهید و تشتی وصل نکن هم شخورا بحثا تشتی نورمال بکن اگر خونا ما بگه آرمانجا خده ام روژکی تشتی وصل جی بکن تو فینا بیت دی امس بحثا چه بکن چه نکن مسئله سروی مسئله يعني مانا قولي جالي تداجي وصايا نه مثلا خلكي روج آوات دي أبا بصد صالة ناسنا منينة وكي ظلم وزورداريا كلوا هاتا كرن وشد بيجن حبس وإشكنجة يعني هر نوع خرابية ديتن راست عندك جوان دركتن هاتنا أوروبا مثلا بيجن على أوروبا هنا جهانا برا وجهانا كومبانيا وشركة وسيارة وفيلا وشقات اشتي وصا بس تيرن تقميناته يعني تير بونه نه تيربون چاوا چيد بم تيربون بمجي چيد بم يعني هيجي چاوي وليك روجك هر روج آوا لهمبر چياي باغو كي سيرانه كش خراب كي يعني مثلا تبيجي جمع برسيم تش كدري يعني از خلقي بدليسيم جيانا من آمده درباز ويل درباز وي هر داويدا لی از چما بدلیسیمه چونکه از پلانا خوایا مرنه البدلیسید کم یعنی روژک هگر کو از ام بجن تمام بو خدای جوری تسلیم ما رحیقا تسلیمی بکر از بجم از پلانا خواد کم که هر من بدلیسی لباده و باوی خوالوی داری بن آخبم يعني اوه مملکتی من بدلیسه يعني جبوتك کداری قابش لوی خلاص آخاته يعني او تشتكو تجميتيه وتكريه مروف تكريه انسان يعني على خده بيجيش ترى دجمر فرقة دسبيك هاتده وحتى قدامها السوشيال ميديا تشيبو في فرهي هات بلاف كرن چه جدایی چيبو كاري بشكشفانية ده برنامجي ده برا شرف و ناموز یشی مرا نمای پشت مدیا سوسیال 2003 من دست به بجریه رادیوی کر وجه رادیو دنگ دچو خلکی و ناوی تجید زانینه بس صورت تنت زانینه یعنی دوی کن تجیه کرا بوده از فلان کس بود از تگوه دارید کم لی پشتی از درباس تلویزیونی بوم ده همان ساله ده یعنی پشش 7 ماه رادیو بود و از درباس تلویزیونی که محلی بوم وجهم درد كتن درفا وخلكي تديد دقو افت توي يعني وساطت سري خدا مازن كربون قراسك مش بركو شاشاكي هبو تني تخوي ابوي واوبشن جي زيادة تنبون افد راديو ديبو نا يبشتك واز درباس تلفزيوني بوم يعني شاشة تلفزيوني اوبشن جي نبو ما چند تلفزيوني كرده هبون يعني وجا يعني تو جلك اهتمام بو يعني تو مروفكي لسر شاشة تلفزيوني خويا بو إنها هركز لسر شاشة خويا مثلا هي موبايلة كيها بالكاميرا كيها يعني بقيمة وي أره مراسلة بروفيسورة سوسيولوجيا راتبة بوعزات دم ملايا يعني شيرت هذيك همي بو اف وجد خبسة كي تشيبو قلبالغة كي تشيبو تو نابرد اون بو يعني جبوي اهتمامات نما ليه بيقومون سوشيال ميديا يعني هكر باش ورا بكاراني بيقومون خدمتك باشش بوي هلا جبوي ملتك مي وكي مي بندست ليه براستي جي دواري تقالد و اخلاق و پاراستنا شخصية انسان دا بروبلمين گلك مازن پرسكريكين گلك مازن جي بخارعانية مثلا عندك مروفين هنرمندين مازن يكو مجدور دا واد دي ناوي واد هاتما جرف لمدكت يعني تليدن هيدي بوي مجرايا ميديا سوسيالو تيك توكو او كا
gelek tiştê xwe erzan kirine. Kurd mesela milletek berhem milletekî iffet û namus dilê din hêrê êdî yani em jî dişibin wek milletên ku her tiştê xwe berdê berdan kirine yani. تدبيجي يعني عرف عادتي خوش بير كرنا Ya ez ne mirovekî zêde muhefazekarim ez bêjim ya em hemî bila dergehê me wiha be em servan rûnin بپراني bila ax nexêr ya ez çaş te nizam ez vê dê û bav bikim azad meselekê lê ez jî binî derkevim ha yani wekî ku min gotî ez nabêjim yani te dî hindek hene tim dersê exlaqê dinya ew zarokê me wiha bûn ew ne bi wê okê ne hedê min e jî yani ne bi temen û ne bi tecrübe jî ez naxwazim yani wê fortê bikim lê divêt em li gor serdemê xwe biguncînin yani wextê ku tu ji hindekî ya re dibêjî kevneşopî tu dibêjî kultur û exlaq û teqalit ew dibêjin qey Mehdî dibêje bila xaniyê me hemî wiha herî bin û ev xeml û xişmê ku dayîkê me çêdikirin bila dîwarê ve nexêr dewra wê çû yani bila şiqe be bila vîla be bila erebên Mercedes bin Porsche bin lê wek mêjî عرف û adet û teqalit tiştekî diye nabêjim bila herkes bi şelvar û bi kiras û xiftan jî bigere ew tiştên enasirên folklorî ne yê teqalitî ne mesela Brîtanî jî eydê wan cejnê wa çêdibin yani kiras û lîbasê xwe yê berî 200 sala li xwe dikin û li gor wê ji xwe re em bêjin rew resmekî merasimekî çêdikir lê wekî hişmendî divê ku em hindekî xwe biparêzin ji tunebûnê çunkî ji aliyekî de dijmin me tune dike tunekirin bi fîzîkî ye bi çek û rext û ew ke bi aliyekî din jî bi wekî mejî te genî dike yani te nirxê te wisa li ber çavê te erzan dike ku cîl û jenerasyonên nû ber bi xwe ve bikişîne tu zeîfî lawazî li hemberê wan jî çunkî ew dewletin sazîne damin yani raboriya wan heye tu nikarî münafeseyê jî bikî reqabetê jî bikî yani vêja eger tu xwe biparêzî li ser xeta kurdewariyê bimeşî wekî hişmendî wekî yani çi ye tu bêjî mesela bû nimûne tu behsa çi dikî Mehdî ji min re yani di têkiliya piçûk û mezina da di têkiliya jin û mêra da di têkiliya hesibandina hindek kurdewarî da kurdewariya pozîtîv ku ez behs dikim ne kurdewarî ne gundîtiye yani Kurd niha hene li Harwardê profesörün tayara çêdikin û bêjin hunermendê mezinin futbolîstê mezinin yani êdî vê serdemê ne yani lê wekî hişmendî bila bizanbe ku Kurd e bila bizanbe milletê wî rewşa wî çawa ye bila bizanbe milletê xwe çawa birêve bibe yani hindek ême nabin nîjat perestî tu şiqey ewkek çêkî kompaniyekê ji xwe re çêkî damo dezgehekê çêkî tu bakî cîranê xwe zarokê Kurda li ber destê xwe bidî xebatê fêrîkar bikî yani hêd vî warê de tu muhefazekar bî yani tu parastî li vê meselê bin hêrî tiştek ku ez dixwazim ew e yê vê xetê ye yani lê gelekî me kurdîtî û kurdewariyê şaş fêm dikin yani bêqey kurdîtî kurdewarî divê ew çi dibin meşkê dayîka desta be dewa çêke û ji te re bêjim hêjî dengê pez û dewara wer mesela kurdîtî ne ev e îdî yani kurdîtî xelas hunermendeka hêja gelek xweş di reportajekê xwe de gotibû yani mixabe mesela em bên dengbêjî qey dengbêjî ma yani dengbêjê me odêwan hebûn yani qanûn hebû jê re qaîde hebû nîzam hebû şagirtî hebû gerîna nav gunda hebû çêkirina kilama û strana veguhestina wî ji bo jenerasyona cîlê nû lê îro ew odeyên xurfeyên dengbêja ku me danî bû bûye garajê traktorê me tu nikarî berê li vê bigirî ev xelas ew mesele temam bû yani kurdîtî gundîtî başverotî û zext û nizam çi naxêr yani divêt îdî ev li gor roja me were gucandin lê di heman demê de mejiyekî parastî be tu xwe biparêzî ya bila ferqa me û ew milletê ku ev bi 100 salan em bi wan re şer dikin bila ferqa û jiyawaziya bihebe yani
از اگر محافظه کار بم دوی وارد محافظه کارم لینا بجم له هر کس شلوارو به چاروغی خو د نفسو کا برلین ده هر وره مکه گیری ملورینه ملورینه روند کاشوای نوارینه آخو کسر تنکشینی درد و کلاش دل دارینه ملورینه 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 مکه گیری ملورینه روند کشوال بارینه آخو کسر تو نکشینه درد و کلاش دل دارینه نکه گیری و نکه شینه نکه گیری و نکه شینه نکه گیری و نکه شینه اما وگن الشخصية مهدي مطلو ده جد سبيكي حتى روجا إيرو توقع لدنياي قرياي وتوقع دانستاندن بخلكير كري ولو بكرتاسي ولو مر أحسا خوشبون ونخوشبوني بك يعني وكي كوم قلت خوشبوناوي د سر برنامه داجی من آنی زمان مکتسبات کی گنجینه کی یا هنریج مرا چکر یا سوسیولوژی چکر یا دیروکی چکر بونو من از چون جیه کی داره کی مگو اف چکل هیا و چه شونو غاره گوتن ولا مالا کور حسین پاشای حیدری اجمرا بو مراق بنی شکرت ما کور حسین پاشای حیدری کی است کتم ناف دیروکی ها کور حسین پاشای حیدری تمام اوا د سرهلدانا چیای آگری دا زاروکی وی چوبون و داره شهر کربون کور حسین پاشا حیدری خطبون نفی کرن گلو چه ماهات نفی کرن قانون شرق استقلال و نظام چه اندام خویبونی بو خویبو چه یعنی هر کدبن یا سر طایه مگرتو و مکشاند یعنی از پیدا چوم ایجا اف بو سبب کو از دیروکا کردا باش بخوینم زمان وان دیالکتی وان باش ناز بکم یعنی ناز هر منطقه صورا و هورمان يعني صبيح حتى إيفار جمرة ببيفن يك كلمة كي كواز غريبة بيان بم نينا وقت تدي أمد بيجن مزاح يعني كينيا مثلا تشتكي كل سوكا قامش لو بيت كنن بلكي العفريني بينا كنن يعني وغريب بجوارا لأن هذا الظالم خلقي قامش لو بتشت كنن بتشنا كنن عفريني بتشت كنن بتشنا كنن باكور سواز دبان في بيفي في لغات جوت او بتشواته بتش معنيه جولميرك دعوته رقصي وتشوا يا خارنين يد بماستو او بيتر لكيجا هرميه كيجان ال عشير نوال تشد بيجن جلي ورهبار الكدرنا دجله وفرات كدري دات هركن بكدر شل في اليه طوري الفي اليه بوطا يعني افهمي مكتسبات كود بيجن جنجينيا شارزبونا در حق کردا دا دولت سری و پروگرام و گریانان از بحثیام من اصلا مدگوقی تدی گوتنه کی از گلکش وی گوتنی حز کی بلکی فلسفه کی جیانش بو مازاد کرم که دبی یه چرم سوریایه با وکالهوان دبی
هەگەر تۆ دناو بیرێکی دابی ji bo te ezman xelekekî ye tenê xelek eger tu nav bîrê dabî tenê vêje yani dewlet serê va programa va îmkan û çûn hatin ez min asoya dîtina xwe hindekî berfirehtir kir û ez çû min dewleta geriyam Kurd li Kazakistanê û li Qirgizistanê li Hidûdê Sînê li Urdunê li Saltê li Petrayê yani wekî ku habela bûne dîtina wan û ev întervîw ku dibêjin hey peyvînê bi waran ku min kiriye hemî ji bo embara jiyana min yani li min zêde kir yani nexweşiya wê tu bêjî divî warê de hindekî dwarê tenduristî de min xwe من ازعاجی لخوا کر من بلکی نحقی المالباتا خوا کر لزاروکی خوا کر يعني أبا نحقية شخصين اف بدل بوها أف بدل ويا بدلك واز بيجم ليه هجي بردوام نجا كيمل فيدريا نجا كيمل باكورة يكل باشورة شون هاتنا يعني ده باكي روحي ونفسي جي وكي الشخص هذا بيجم يا والله دي از وستيام يعني جوي كاري ليه تدنهيري يعني عندك مروفين كو قوتنين وان بوان التفاتي وان كود بجن از باور تشتين خوش وان گهدارید که میاجی پیامک مساجک من خواستیه که از بدم لسر شاشایا و دوورا او مساج گهشتی جی خو یکی من بانهوفا بخوم دیتی گوتی یا که کو تلوی داری و گوت من فهم کرد اف يعني ريل برفت كيكو يدي از بيجم نخير يعني خدمت و خدمت حتى مرنجي خدمت بتشاوي يعني يرو مراسلی کد بجن وکی از وانک پیوی عربیش بودت خمر سپاس یعنی پیام نری به او پیشکش کاری به هندک جارج بود سور کرنا او که هنرمند از جوارا لیجت خم جبرات مثلا تسری برنامه دا گو هنرمند مگون که کدا قکی هنر نکاره منه یعنی از هنر حزکی به و راستی جوید بجم نکو خواه متواعدت کن في مسئله ده از مراق شخورا لیت خم شخورات بجم یعنی خواه پیتر کم دلی خواه پیت حوینم و جبوی وکی تکنیک جبرا لازم دا تو هنرمندکی ورم جمتا هندکی بیجم دا کو تو لی خوش بی یعنی صور بی یعنی بفی هاوی چه بفی هاوی بلکی ایرو صبح همی تلویزیونی هی بهلمو شاشا بهلم از بجم بالا ازیرونیم افتشتی کو من سربورین من دا جویانه و جمیانه از ایجاب قلم لیکم یعنی خدمت به هر آوی به هر نوعی دی بردوام به لی حتی کو نفسك يجي د سنگام دا مابه از باورم دی از وی کار بهاوی کی بوی هاوی از بمشینیم يعني كتي دلي حر كردكي ده وبطايبت روج آوا مال آوا از روج آوا دلی منه شو از تجاری ولاتي خوا مجی خوا دا تجاری نقطان دی يعني چه نسيبين چه قامشلو چه عفرين و چه امبیشن دیلو و انتابی چه کوبانی و چه سروج و چه سرگانی و ویرانشار چه زاخو چه سلوپی لی او مسئله که دیا مشته هست که و باوه مشته هست که او پروبلمکی هست پروبلمک چاوه چه پروبلمه؟ مخابن او خواندنکی یعنی از وی وحاوکی آنالیزه کل سرید کم اری نها افتی واتی کوش بود تشتی کردی ایدی مراقا تن جیلکی ها مایه راست یعنی وقتی ور بن پنجیا ایدی دی هشو عقلی زاروکی ما یه جنراسیون نو دی چه سر تشتی دن یعنی اگر یه ترکیه بد چه سر زنجیر و خلکین یه ترکا و یه روشاوا و باشور بشید عربا یعنی اوه بجب قی سنیالکی خطره مترسیه یعنی چما تو حزناکی یعنی چما تو تماشناکی دیات تماشت که و بافت تماشت که یعنی جیل و جنراسیون نو اوه دده نشان که هیدی جتشتی کردی و کردواری دور که نظام از لگور خو آنالیزه که هات که نظام اری راست از غلطم دوی مسئله دا بیاد نه راست صدی تل چهار سریا و گریایی تت فکری بابا از چهار سر که ما از فلان کس تشتکی چه که گت ویجیلی دیج بکشین بالی خوده مدام کی کرش لدی ساجی یعنی او نشکست بونم او خطره آسیبیلاسیونه
اسیمیلاسیون دبیجن یعنی حلاندن آره حلاندن کلتوری و عرفی و تقالدی یعنی چوینا زمان یعنی ام دبینن یعنی نهات کەوی ماڵی کوردایی زارۆک هەگەر لە ئەوروپا بە ئەڵمانیت پەیون یعنی ڕاستیەکی باندۆرای هەیە. ڕاستیەکی مەزنە لە کوردستانی ڕەوشنی ساوسا سنجێکی سونجی منوتە ئێمە سونجێکیە سنجێ باو و دێ سونجی باوە دێ بەس منافسە نکار ڕقابەتێ نکارم بکن ئازاد باوەڕ بکش بری خەمەر و کارە ئیرۆ زارۆکێت تەجیدات بنوێ مەترسیێدانە بنوێ مەترسیێدانە زارۆکێ منیکان یەک گوتنی بە ئەڵمانی لە ماڵی تو لە مەڵ vê derê نا چی نابێت جاوال حاضر المكتبة نل دبستان أوايا أبا ev أبا أبا خلاص غيري دي ev فكر gotin nema كرتون فيلمكي ألماني تماشا بك يعني بس. شوكي إيديك كونفور جيراتي evet يعني برهمن ما يوصى كو عم بكار بالمنافسة والرقابات يعني هفري بورا بكنينة يعني اف تشتكوا لسر مثلا دي سادسي دايك مارجيتكم لي افيك وقت تيج مرا قوتن از بجم مالا واوا و يعني تبي تلفون بيت كنجرنا تبي داي ابا ام الجم كينا كاتو تبي والله تبي توكل مني توكي مالي اسكرك في كيف خوش تبي لي اف دايك وباف صبا روج دينن اي شو جمع rast خطركي ما ظن لا evet لي بگم من تشتي باشي دبن يعني هدي اكاديمي ود بن هدي پرورده بب كردي evet خود قوتا وان بده يعني هم شرط تشتي آگاهدارن يعني بلكي نافبركي وها ام باوسكي بدن لي جيلكي نو يباشتي از فيجي باورم يعني هيفيا من في وارده هي يعني inşallah ايه تلشان دولتا گریایی سيهو شش 36 بله تنابرا چند سال هذا يعني ما بجيب ده حضروا دها حتى ده حضروا 16 حفظة اللي بيشتي 16 حفظة جديد شو هاتنا من أوروبا يشقى بيش هم وكي رياكانية يعني شو هاتن والله حري يقولوا دلي تجير حد بيقولوا كيف خشياتات والله من بخايا في أبا بحماسته وبسياسته اشترات بيجم خدي شهادة وقبل كي يجي كي در كمان لا خدي أوروبا نغمة منه نظام يكون من تشوفين السر ميديا سوسيال من روجك يك تصويرك يك صورتك خوي جيه كواز جريامة من بخشناكي يلا أوروبا نا هات دي نشن شوي خارني خادك شين لبرنينكا ولا از لفلان داري ما وبيفان داري ما از شوي أو از شرم دكم يعني شغل زاروكا يعني يكوت كنجي از طبي نرزي ناخذ من همبري وان بكم يعني هركس ستايلك ويجيانه هي او خب في او افاده كن سر شغله افدا ستايل منها يعني لي دنگك خوش ببینم تصویرکی ویدیوکی دیگرم و کسایتکی نافدار بپیرا رونشتنکی شغل ستی سر تلفزیونه يعني هلبت او حزناكم مثلا بقول مناجع أوروبا قد حزناكم يعني هاتن وشوينا من همي ما لوانا فالي كارن يعني دولتنا أوروبية دولة حريتنا ديمقراطيتنا ما لوان حزر جرابة خلكي مالفرستراند نمتشن وان إمكانك وان دانا خلكي ما مدبين أم في سر بلندن ليه تبيجي وكي تو هاتي فيدري أس خا عايدة فيدري حيثاكم متجاري خوا عايدة وان جين كو نئي من محيز ناكري يعني وكي كو موجود مسألة تفت بين السر تشكو داري از الجوه داري مكو بلانا خوايا مرني الوه داري تكم يعني لما كو از مرم تخازم الوه داري بن آخ بن شعر بن كو داري او ولاتي تا والوه ولاتي مرتحم راحت دل فرامة خوا إفادتكم جهداريتكم تبي خرج راوي وتبلي هفياوي به سیستم و به پرگالیاویشی اجوالات قاحست که براستی اف چون هاتناتی و درکتناتی جمالی و بروجات لش در ودمینه آستانگیش ترچید که يعني وكي كويدي هم علمينا يعني وكي كوي الريتوالكي روجانه دي جمرة يعني تبفينا في هلبت وكي ويتشيد بتشبكي زاروكن مدرسة وانو يعني وكي بسيكولوجي بهراندنا الزمان دمي جوارا دوي ليه شغله كارك هم شو كنت ما بروبلمك تي وسجي هي نازل نا بروبلم
نظام تفي برسي وهاش كذا بكر يعني ما لاش خواهد جم منين راستي بس قولوا هات بالا من مقبسة ما تجي يعني هم بيجن الكيشان هاي الدعوات هاي الودر ايه وصاي يعني جي انا ما بتجي ما قي افجي سربوريه هذا ما خل بحرادا خنقيان ودبني توبو طيارادا تفكري يان بلانا تهيت هالرجاوة براستي بجبو من خونكيه ديتنا روجاوا يعني روجاوا كنت بيجي روجا تجمرا بيجي روجاوا زي بيجي روجاوا دنيا يتبعص اوروبا يتكي يعني ايش قد بينا ما اوروبا يعني چبي جانا مهال سرزنارا مرديني رودني الهمبري مقام شلويا مچنوها بربريه و مچن داري جمع عمودا باوي محمد بيلن يعني تجمع برسي تشتك عجيبة يعني وكيكم الروجاوا ديتيه يعني تشوا شوفكي وكي جغرافيا جيل برشاوي ماي اري يعني انها قاوا من الاخر روجاوا نكتيه يعني روجاوا كما روجاوا جبر خطكي ب فينو حزمه لويدري هاتيا وكرن قندك لويدري مايا يعني تبيجي روجاوا جبو من عردكي غريب نينه يعني وكي جغرافيا جيش خام دناف هردانه وقت المرديني مال قامش لوي مال سيبيني مال قامش لوي مال سروجي مال كوباني ما يعني ليه تبيجي روجاوا يعني هزاروك بوم جبو من موزيك محمد شيخ بو سعيد يوسف بو يعني خدي عمرك دريج بجدي اشتا بسترانين فارس باب فيراز بو اشتا ايكو و جناف شورش کردا ام بجن نفی بون سرگم بون يعني نچاری غاویان همیل بن خط التربسپیه بون يعني يعني هر ناف چارشیا قامش لوی ماناس صديسي وچلي عمرينه يعني عمري منطقة ما مردينه يعني اشتر جالية وجبل جرات جبل جرافة و ستيلي اللي بيجرا حتى شيء باقو كي بدر يعني اشوا بجم روجا يعني اف برس نكو برساتا دجيدا لي بلي لما رف جرانتي حاضي هري روجا وكي كنتو ام بيجن تو قامش لو بكي دو تا تبيجي دلتها هي خوناتها داري تعادني يعني بتك عجيبه يعني وخلكي روجافاجي ام دنا فهدنا ما روجافاين حقي شو فرقوا ميليدنا درا متدهيه وكيكو مقوت يعني جبوي مقامش لو يا ايرو تدي ازوت جريان چند خورتا مقوت توش ديركي توش فلان داري اري قلت شوازاني يعني لغتي واشتغالي وانشستراني مش خدنا فهدنا اوروبا خر مش اوكي يعني همي بتواهي روج آوایینه يعني خارزی مل برختینه ام به هر آویش خود ناف هفدانه يعني جبور من روج آوادیتن من گویا خون انها پشمان بوم جوی گوتن اخوا من روج آوادیتیه اش خود ناف روج آوادامه يعني تیلکی هیا و لبریا من خونام چیه خونام کو از وی راکبو در باز بمهرم يعني یاجی یا دنیای ده نظام نمونه بی هنه يعني دو افدر نسيبينه افدر قامشلويا جبوي تج نسيبيني هري قامشلو هري سلو غربه هري سلو بي درباس زاخو بو جوي هري سيما هاتو كبركي جوي علي بابا جوي علي دگه هو داره يا ربي يا اف چه قدره يعني اف چه اوكي يعني في برسنه كجمي يا چه برسنه يا كوميك بيقوم والله تراجي كوميك راوشك يعني كيبو ما مستكي ما هجم براي بفينا كي كرو ها ما مستعبد الله كسكين خداني واشن خانه افيستاي بس سروريه كي خي عجيب كرو بس لا تقول ما اوكي تشاب تكر اما كوفارا كي تشاب تكر تقول جروج آوا هندك نویسکار هبون جبوکو نویسی خواب گینمه نشاندن اوروبا جا اوروبا دهات اسطنبول دهات جمعه يعني دكاره
Ya binir ya. Yani naha banga kod bin azana ku melad de yeni sevini kamışo sana ki dengi بله miliş bana چاوا çev. بله Binir yani. مهم. Tu nahazi her rojava binim. Şal rojava mı yani rojava kiye? Yani çe farka mı heye rastı ما cevap. فرق نيني ليه هلبت الويدري ودامو دزگهين كون هاوا بونا و خدمتا كل ويدري تكرن باهاكي يعني مروف بتشاف جنيزوا ببينا وضع خلقي خوي ويدري ببينا السوق قامشلو بيجرا بر كوباني و بر فريد الويدري بيجرا ناس و دوست و هوالا و هوگرا ببينا تشتكي خوشه لوكي فلسفي اد بجم اف برسكي ببروبلم بوش بو من برسكي درست اللي وكي فلسفي بروبلم يعني والله صادق ام قال لك كيف خوش بون قلت حاضر بو د برنامه آمده و خلق آمده راستی جه شهنازیه بوش بومه عزيزي كيف و از قال لك يسر بلندم قلت الفيديو حاضره سخ عندك معقول كمنا امي خلق اخو بداوي بكن و بچند استرانا بدنگتي خوش و زلال مالاواج قال كيف خوش بوم قال لك سباس وكي صحبتك يا بشقرا الشيخانه كي قامش له ونشت شقرا صحبتك انت صح تبي دنگ ما عندك يا ازاد لي مدور ندات تزاني لا بس مدور ندات راستی صحبتها تحنگی خوش بو میدان اشترهشت قال كي دمك خوش بوم بهرا درباز كي قالك نزاني چه درباز يبو ساعت ازاد هر بشي وسر قال لك سباس هون استرانه كي هنرمند هجا نبي مهدي مطلب مهدي دسترانه كي بجمرا Ay felek, ay felek Jboy tednalim Ev çiman ergezer meçılmışsin felek Ay felek, ay felek, ay felek, ay felek. Ey felek boy tezinalim bu çenege yılmazın Efçima bektime hoya emri dostu beykesin Ey felek bu tezinalim bu çenege yılmazın Efçima bektime hoya em be dostu